Kei te kitea ngā hua o te mahitahi a te iwi Māori me ngā kaihoko whenua Pākehā ki te whakaora anō i ngā manu tatamate o tēnei whenua. Ko te pūnanga manu o te matau a Māui, tētahi wāhi e tiaki ana i ngā manu tatakore hāhā nei, pēnei i te kiwi. Arā kia ora tonu ai aua momo manu mo ake tonu atu. Ko te tangi tēnei a ngā manu moana e whāngaihia nei ki te pūnanga manu nei, ka tahi karere atu anō. Our koha is to help them and bring the birds back, basically, through whakapapa. Nā te tangata Pākehā nei a Andy Lau me tētahi atu te pūtea me te whakaaro kia whakatū e te pūnanga manu. This is a three-way partnership. It's landowner, it's iwi, it's DOC and it's landowner at the other end, which is usually iwi. He whanaungatanga kua ki te rā i ona piki heke. Pakanga mātou i ngā wā i muri mō ngā whenua. Pirangi hoki ai ki te hoko mai ngā whenua o tuku tipuna nei, kāre e whakapai ke tērā mea. Ngā whenua o te tipuna mō ngā mokopuna ki he. Kāre poto hoko. Nā ko nā ka whai atu ko te kaupapa nei. Ko te mahi tuatahi he whakatū tai apa, te kaukiromita neke atu te roa, 3 miriona te utu, hei aukati i ngā kararehe hōhā. Tāna mai, he whakaoki mai ngā taonga nei o ngā mātua tīpuna o te hoko atu. Tērā, ka whakae au ki hana mai. Ko ngā kiwi e tahi o ngā manu kei te tiakina ki konei. Tūtaki mai kia graph he kiwi parauri e toru marama noa tana pakeke. The main purpose for hauling him out today is to weigh him, and he's weighing in at 630 grams, which is jolly good. Ono te kau ngā kiwi pepi pēnei kei tēnei punanga manu, he kaha rawa tō rātou tipu, nā te mea kaore he kararehe hōhā, hei kai a rātou. Ara no atu ngā momo manu, kararehe hoki kei te whakaritea kia kawea mai ki konei. We have tuatara coming from Stevens Island in Nelson. We have kiwis coming from Kapiti Island. We already have the brown kiwi, but we're looking at the little spotted kiwi. He tohu tēnei mā te mahi tahi i raro i te whakaaroko tahi, ka ora te kaupapa, aha koa, he aha. Irina Smith, Te Karere.